Ka Parti Hill State Democratic Party HSPDP hapo jingalam presiden jongka ba KP Pangnyang lembat kiwei pat ki paranong yakit ya ba hagikam kanai ka parti kilayo baniadon lang sya kanai ka jingyaki. Habana kaliang ka jongi ngila persyang banyak keren batki ki bakentup ya ikong badar tilingdo ka presiden jongka women swing kanai ka parti ba PB seliang presiden ke HSPDP Riboy District bat iba panbor lang L rentatiang usketri kanai ka parti central body kiladan ban penpau kumne. Hadap dah jeng semua komen bang ilak banya simbentai gini ki arts ni. Esi kali kesin ke beningkong hiru ya ke parti ke jengi. Oi ke jeng dawa ti kamdai syuk ke berim. Ke jeng dawa hi ngila sedang nadu usnem cejar kendai spak kendai pendriu untuk terter hakapor ke bau presiden jong kini ke parti u balaseng ru ini ke parti u mait hoping stone lingdo udang im. Tena do katu kapori mau ringkat bad u Clifford Marak unong elam jong ke GNC ki baki kidon hi mentakas ngiru dan cidan kila jupa ya ki memorandum ki baper ban kerpat naka sarkar India bahkan pensngau bahkan pensngap ikan iga jing angnud jong ke parti badru aki tu ki por lada ngisyu ya pai sya ke menor haka por ba udang im u presiden berim u ba hoping stone lingdo ulam keleng saudong kerikasi ban pelong iki rally ki baper ban pensengau tu upat ba tang ba ke ai kepelajia kalau bet ba bunsin ke parti jungi kam judan ha kabor bat ni duna ki bajab ki MLA namar kata lada ya keren ya kani ka jingdawaru kam jupoi shino iba ngiyo banyadan ringkat ako kasatri jong the National Federation of New State Committee akaba da banyadan ringkat bati lesi kandang kampung plan kandang ayangi shibun kilat kelenti bangin lawan penpoi shingatong mereka cukup por nga syukwa panka ikani ka kubor syaga jat benriu ikun ka priu neutral bakim nung day ban snow tu bakla ikani ka jingdawa jungi yo lesi kimut balak jandai ka por election bakwa ban penkenau ikun ka priu neutral baki day ban kumau la ka jong kume balai bau ba hoping stone lingro udawa nginyo biang la ka jong ke jela hadin ba ma uhi la de ban penyo ya ka jela por bangidan ko jika asap kadau tenrai kalau ngomong ni rangba udah politician statesman udah visionary utip ialah kajong ketumai berkemenor akaba karikasi akapor syaban wan kiparing kidon kisim kibasin syar ladlut ialah kajong kehima klem dan nyon klem dan kenyot klem dan tuklar yanu hapo kahima kajong ki bagila bat sinsyar kat kum kiriti kidustur kat kum ki belum berhenti dong masyarakat. Ringi pada ke belajar bahawa paring kapoi, nawan yo kita ada keri ke jongi. Wat ki paring kita keret kita bakumno kini ke jaka ke bakitong tam kanang berketip ya kata ke pure democracy. But niu pada ke belajar onda la penhap pada yang lakunya stok keri India kalau muslia lut kalau pentelak kumpul ini dustur di jongi. Wala kata habreng ke jiak saj untuk ngelayo ela ke jong jelam ngelaya kabo uni nong seng ke parti la penyo ngin la banglen ke jela satu senem ngelayo ngipat buat biang hanu ngim dan tangkui ke an ke bekina ke bayadaya lebih kai minum let ngai tak arlai tayo BJP ko ang bakan sa implement no ni formulate no ya uniform civil code ngaong kani ko we nga jal pendriu jini la ka bakla ngimdon ki an ki bakina onda ko pendriu kam shay uniform civil code kan sa mushla lot ya griti ki dustur jini ki dorbar shnong jini ki dorbar hima kilasha slotut ya kabor ya kabangi dawa mentaya ka jelam yang sasisin apo ka article 371 nginyo bantun ko bor biang jadi ni dorbar ko bu beju rinti ngaduk kilong shwa penjung mizu badunaga jing start jun ki bakin dawai ke jelak apo ka article 371A but 371G ketu ka article referential kamton kan ka an seperti India kabala ban Rusia yang customary practice jong di naga jadi riti ki dustur jong naga kombat ndau bat siap jong naga begitu mir pun kejat kenduri rupat ni don kam shisha mendawa biang yala kejong kejela apo kita ki kendon ki kapang mar ketang kerpat ki kejat kenduri
Berapi sengong tu bangga jat indri jami ka don kam shisha ya kum kini ki an ki beti kena tes na pilang patni kini ka jingdawa PUE ki jing e ki bangi ni ma ka bangi klem kaulam bat kini ki pakok karu opang isi dengan bisni ki rigi kun samla jami ki seng balang ya pi ya surok bendawa ya ka ya ban tenro maki namar kata maong lada pimes no pilang kini ki jing sawa kini ki jing hala ko surok kilom le na e ni don kam ni trailang bat skop akum ka jat ni ko shitro ni don kam ni ka jing e tli nin yeng lem de tinran din lem de pendem kedong ko bagi long shwa jami kilom nadu shwa bangin dawa sashi sien bangin yo ya ka jella ka terpang namar ni dei ka jat ni ko terpang ko ubleru la in terpang ya keri kasi ka jami trailang bakla nin salong lem kumbalong kini gibe ki jat ni ko pat lagi ki tripra buan lang ang ni menne ki badawa ki tripra lan kia thu bagi ki kalalong minority la ni refugee ala ka jong kari pe America Red Indians they try ki Native Americans namar pakinda ni ki an batikna la ka jingma kala jong ki menta bagi kilom nongwe ala ka jong kari ngangan nungkwa pamangi ki kasir aktivis ni nen long nongwe ala ka jong kari namar ka daw kadai ke isu yang por mengidon kam sesisin kejat ban kendep ya no kendep ya mengidon kam sesya kecela menginyo apa artikel rehabilitasi itu akan ka sistem jong negesngi ka kasantarik jong ubnai Desember arja arpol ngidon akan ka jaka apo jantar mandar apo New Delhi akaba nakaliang jingi kumki nongelam jong ka parti HSBDP Nidon ya nakabenta banyas nok tilang hakani gajing yesong kelan mungor nakabenta ban dawa naka parlemen jong ka India banginyo no ka jong ka jela ka kasi jeng state kumbang ila anglut menta lasan potuli kisnam te hakani ka po nakaliang jong akum district president ka parti HSBDP Rivoy district iwan banyas nok tilang manisim mentalang bago juga por ngidap na gajing snowman bahagi ke artli kisini kini gajing isong kelan mor gajungi kalatiet ya gajing kang juga parlemen bat ngidon gajing kemen ka bakraw ba nakaliang juga parlemen ru sian kan sa song perkara kami uri kakam bagi community ba ngin sayo ya uso jong gajing job kaya kai ka bagi la community berkata baraka juga por nakaliang jungi kum kinolam juga parti HSBDP ngidon bat pa ka kubor syaki pajba nong kersan jong kabri unyo trap di Brokaway bakin ai ke jengkersan ya ka parti ke jengi haga di kenti ke pemerintah bat ngidon ru ka kubor ban ai seki bang iu nang bagi television iu nang bagi social media bagi ju kento ke ju keno baka parti ke jengi kadai ka bakut tang hapo khanapara hari ke ka bangidon ban ai ka jubab na ka benta jong gitu ke bakento kalong ba ka parti ke jengi leng ba ka jingwan ban sim benta hapo nong ba New Delhi kapin isay kadar baka parti kejengi kamde kabakut kang hapo kanapara henry kedon yaki linti terekam kejongka banwan hapo kani kanong badeli nakabanta ban penyo ya kahok kajongi kum kajai perikasi bangi community balang ba kajungyo kajongi ya kajela lajong ila ban penne ila ka riti ke doktor ila ban penne e ka khtien ka thelit lajong ila ru ban penne ya kajai benri urit pat kajongi namar kum bangitip menta ngidang don tangkum bakhat san nak tami kejai benri kasi kajongi tengi community balang ba kajungyo kajongi ya ijela lajong ngin sala pade ban penne pensa ya ka ka ba ugle ulobu kerpang ha kari hati cengca ka bi kajongi bat sakawi ka kubor ka bangadan ban ai ha ka klimat kalong bangi kwa ban punurlong ya ka jingwa idri ku mangil ruai menne rikasi himpa apa kane ka jingruai kan put tang ka jingruai dare ngide kwa bangi bangin ni ya ki khmat gijongi ya kata ka rikasi kawashisha bat ngi community bakani kan saja longchen hagi digisni bat kisnem goman haban ko nga ai kublay pi yang berfungsi mengenai interview habai dia bakani ke Jawa State kejongi lembaga NFNS the new Federation of New States National Federation of New States kaban ko nga kasi ba manen kakasal terik bang kabamenta kasi kasantrik kalong kasi sa kamao yangi tungkol PDP hakaba iladon hang po jantar mantal
Hakaba ringkat begini ki wei pat ki perlok ki badawai la jong ki state jong ki ban pendor yo sokor India ban ai ya ki jela ki bapura hala ki jong ni hapan suturu bakai just PDP hi kala join officially aban long ko wei ni ki member jong ka NFNS nadu hi menu kasi kala long permanent member jong ka NFNS Nimla Roban Klet, bahkan ini juga nama jong kakhisi jantia seat, kadai kajung anglut, jong nongelam balali no adwar belai, jongi ba hopping stone lingdo. Mangi kun kelong dien ibut, ban pendep ini jong anglut, tang na benta kaje PDP, tang na benta jong nor jong usimet, lingdi ban suturu, bahkan ini kajung tawa, kalarung hakithiat senam jong ki pardo iprasna mujongi khamtame ki samla ki bolong kalawei jong kari bakaja beriu ke jongi kai jes PDP aku juga po kala edon mentalang baka GNC hakabane ai ke memorandum syak sokar India ban penbor balemba kame ghalia sit impenya khatno ya ka khasi jantia la jong badia ka gauru state la ka jong hi kai ka daw ko bapulong hi habon susu e ka daw bapulong kumne kamde ya tamai khasi jantia state hi bakti parlok garu jongi la so thuo ba ya kani tidak angut bakiru kinyo la ka jong ka state hi ka baningkong ka daw ko long ba hakabai dai bat ka kentian ka thanli hakabai dai pa culture ngala balong hakabai dai bar ka jinglong jingman ka emlang ka salang hakaban dai bar ka rukom senchar lesikniki local governance ngala balong hakaji dai ru bar ka ni rukom bat khando hi nang ta ka daw kini ki parlo garu jungi ki so shai ba ka khatin hi ka dai ngawai ni ki daw ka ba ki da anglu palat ban yono ila ka jong ka state khnak ba mikiru kila ban senchar ila ka jong bat mangi ru ila ka jong kani ka jing dawa ka jongi tamlong ka bapakala mungkin maru ubo pandit Jawaharlal Nehru hausnam khakna spa sanbunrio ula penni ya kawai naka penni kawai naka linguistic state organization commission mo ban perkhat ban pe benia akabai dei bakani ka kentien khana begina ban ai ila ka jong ka state ka jongki mo hakaju kapor ni haban suturu kumakan mau pi kuman pengkal mau ba kasit Mizoram nagalan kelayo ikon jong kasit hal kajong ka article 371 mangirup ni kasit jantia ni da anglut ba suara India kan ai la kajong kasit habai dei ba article 371 kani kajong dawa kajong kasit jantia state kamong sabat jo ka constitution ni kalong hapo jo constitution halor ka article 3 ya ba kani article 3 ka ai ya kanongrim ba ka sokar India kana ban ai ya la ka jong ki state bat ni da khmil intia nan ni khmat ba ka sokar India kan snap ya ka jing doma ka jongi nang ba mangi bat ki parlok garu nina bani emlang ha ka jing sok ka jing san khandor gunung nu jele khandor gunung jing amsam ni umsuk ni san habi dei parlok garu ji ki bolong ki marjan ki jongi te kumtaru kaijes PDP namar ta daw khmi inti syakmat bani i baka sukar India akan pendep ini kan ai yang ni ngejung dawa kabangi ngi dawa karkum ka an karkum ka constitution ni khmi inti baka sukar India akan simtia akan ni nang ba ngila banyo ila ka jong ka state hasi jantia state